तौनबा होनगनी फोंदोखिबगा लोइना मिखल की बोर्ड मसिंग थीबदा बीजेपी पाकलकपद दुंगाइबसु फोंदोखि that means lagi bukan dorokana lagi hubungan mana itu nak macam aku ini sukan nak koran yang waktu kita CSO memang sebentar seminar tahu koran dah tahu dah beri macam mana kalau tahu ni kan aku itu nak so si aku sarkar dah sudah beri ini tu yang section nak kerja sudah dengan kalau kan mana tahu Maiti Lipuna Palel the Labor Social Development Organization, Youth Volunteer Organization, Amasung Youth Volunteer Association ga Kusam Nadna Maiti Mikap Toponumit Haine Mingtuanduna, Kinarko Terrorist na Maiti Micham Yanda, Totarakiba Numit Ningsing Torom Pangtokre, Palel Tong Wang the Labor Community Hoda Pangtokiba, Toramanduda, Kukinarko Terrorist nga, Totarakiba Landa, Maribak Maramdam Amadi, Mafurupo, Kanjana Bahona Kibada, Tawai Kat Kraba, Toba, Tobi Kaya from the Kendall Katna, Haile Katna Madi, Min and 2 minutes na ikakum na Uchi. Youth Affairs and Sport Department na sinunang ngasi tungan basana ko na bagi kitching yento kibagalun na department na sige e-office ngasi home amadi yas ki minister konthogzum Gobindas na launch daw pre department na sinuna Kumalampak Hockey Stadium da pangthokpa thormadu da yas ki secretary and Pravin director Dr. M Beto Dornacharya award LD Bomcha Olympian and Kunjani su saruyake Thermaduda sports kit, furniture component and printer eminent sports person singda commendation certificate singyen toki lunina directorate ki e-officer launch toki Thermaduda charukya kiba home amadi yas ki minister Konthogzum Gobindas na hai ngasi launch tawriba si ahong ba mani Masina thabak fajana taunaba transparency amadi accountability lainaba department na tawriba thabak sing isha na khangna thodang sing loba tangai fade ngasi hawdokliba biometric attendant tawba si yamna faba khongthang amani hawjik diet allowance oina pidiba lupa 15 si kunmanga da hengalagani haina laukthokhibaga loina award pa coaching mention na ba thabak paikhalagani phongdokhi Corona bahona base koi isong ne na aduna sense of belonging ne asi ekoi da leiba mathau tai aduga ekoi gi responsibility karino haiba si jo khang mathau tai ba demand khak khangba responsibility khang ragadi ekoi saukat pa nation aman saukat pa adugumba ekoi gi praja ama oiba yaro ena yadmaina ai thamjani loisin jara Hojik na Paliba, Yumnam Kem Changi Lengas na irang asilosyon bangam drabadi, Regan Tauraga na Mikan Pangtok na irang asilosyon bangam gadoba ano balengak ama, same na siya na CPI Manipur State ki former secretary El Sotin Kumar na Fondokre. Opamasinga si CPI Infal West District ki AC Tarana Tera Kamnam Rek Bazar Leba Leka Sanglinda Manipur ki irang loshelu, Sep Manipur Sep Humanity amadi mito kandok laga. Census Pangtok Uhain Zatakiba Wakat Ifamda Mailina Fongduki Bani Mahakna Makata Duna High Free Movement Yahandaba Ngarang Sahi Parak Laba Irang Asiloshan Bangam Daba Madi Miyam Gi Awaba Kokan Bangam Daba Waikem Channel Luchingba BJP Anobalenga Asi Regan Tauraga Nauna Mikan Pangtok na Batabak Paikalo Ngasi Miyam Pumna Maknak Kangari Haukiba Kangari Haukiba Kumjali Singani Kulumdo Dagi Tokiba Irangasna Madam Oidaga Yum Lising Nipan Rom Amangata Tokre New Janigi Matakta Siana Yaukre Matamaduki State Kilengang na Irangadu Lakshan Bangam Dabadagi and Bilena Luchingba Lengaka Lenga Log Tok Laga Matam Sangna PR Tamlu Matung Waikem Channel Luchingba no Balengak Ama Laklibasin na shu ahongba oanba ama purak pangamloi law and order ngak pangamdaba lenga si makata na paibiraga no fongdoki support pangamdre maramaduna masidi sarkar se khudakta ma resign torkanda miyam law and order maintain to pangamdaba lenga ga mikhin pukat pangamdaba sum sarkar se makata na satharano adu loirana miyam ano mandate ama khallaka dare pak saida ingna tapna santi por laba adu gi ay puru go pawje se pina wi dama asik sum dharna se panto kare
Meeting cum awareness program of District Multi-Sectoral Task Force on Climate Change and Human Health ki thoram Mini Secretariat Bisnupur da leiba DC Conference Hall da District Health Society Bisnupur National Program on Climate Change and Human Health NPCCHH Bisnupur Sial Nasin ngasi pangthokre Deputy Commissioner Bisnupur Puja Alangbam IAS na Tharmapu oina saru yaduna pangthokiba Tharmaduda DFO Bisnupur Romabai Waikom IFS CMO Bisnupur Dr. Laisram Raichandra PhD Bisnupur ki EE Rambo Puyam Executive Officer Bisnupur Laisram Rashitombi PRD Bisnupur ki Assistant Secretary Dr. Huidrom Roman Amadi Ate Office Singi Makok Thongbo Official Singsu Saruyaki Basingda NPCCHH Bisnupur Shell Bisnupur District General Officer Dr. Johnson Morangthim na NPCCHH Bisnupur District na Mamangi Hokiba Chahi Singda Pangtokiba Tabak Tharom Singi Matangda Amadi Tungda Pangthoknaba Sem Sariba Singi Matangda Wangang Duna Khangminaki DC Bisnupur Puja Elangbam IAS Nasu Miyam Disaster Thopam Hantanaba Amadi Disaster Tholakpa Matamda Awa Mayoknaiba Miyoi Singda Mateng Pangliba Singa Silinga Kaktan Natraga Miyoi Khara Khatana Yaroi Miyam Gi Achoba Mateng Changi Maramasna Apunbagi Pangal Sagatna Mateng Pangnaba Mathautai Miyam Nasu Angam Mateng Pangbiu Haiki Ministry of Youth Affairs Government of India na sakhanglaba Wako India Kickboxing Federation ki mideng makhada Amateur Kickboxing Association of Odisha na Wako India National Kickboxing Junior Boys and Girls Championship ama chaliba tha megi tang kunthra dagi jun ahum phauba KT Campus Barunei Temple Road Kurda Odisha ta pangthok lagani aduga Sub Junior Boys and Girls ki show jun ta te tagi kunmase phauba Amateur Kickboxing Association of Madhya Pradesh ke Rajendra Nagar AB Road Indoor da pangthok kani hariba championship singasida saru yarnaba Manipuri Kickboxing Sanaroi Khanabagi trial selection ama lagliba Mars ngakpigani megi tang taruki ayuk pung mapan tabada Manipur University ki Dr. Kamal Indoor Stadium da pangthokani haina United Association of Kickboxing Organization Manipur UAKOM ki chair amana phongdorakli Central Amadi State Government Thadokna Thamliba Kuki Khulai Paibasing Athubada Lakshin View Manipur Laiba IDP Sing Mayumda Hanjin View Haibasing as Tabak on Tok Pidrabadi Me Mari Lissingani Kuntaru Nasidagi Jara Henbagi Kongjang Chidri Fawusang Shilagan Hena Manipur Toliba Yangasita Bisnupur District Manung Chenba Torbung the Gilanzinarakna Tambal Mari College or Nam Relief Camp de Laiba IDP Wangzam Prems in the Relief Camp Asidang Asidagi Chidri Fawachara Henbagi Kongjang Junction Bahokre Jara Henbagi Kongjang Junction Liba Wangzam Prems in Nafundoki Bada Hauki Kumjali Singani Kulumdogi Me tang ahum dagi kuki narco terrorist na separate administration talamba dagi union territory tanba adu center government ta tanba ngamdraga maralai taba maitei miyam da tain duna yum mai thad na tan biba property kaya manghanba miyoi kaya bu hatok biba kaya na thiba khangna laiba haujikna naga naw kaya amuk hatpa hawliba si me hom lisingani kuntarok fawgi manungda lephan biu natrogading ngasi me mari lisingani kuntarok tagi sidi fawba chara helagani maragasida miyam khangna iba pidna government na thabakta onthok piraklagadi haina thakiba matam ngarang hela phawbada thabakta onthorok tabadagi ngasidagi di chidri phawba chara henbai khongjang asi jangshin bani maramasna government thabakta onthorok lagadi khongjang handokani hari pil phirabasda ubiduna thabakta onthok piba taragadi miyam khangna amadi ai bayauna onthok piragadi ai sasu laujariba phirabasi handokjagani Natragadi adumak makata na sathagani chathakigani haina media gi thongda thamjari International Science Synthetic Football Turf ama semgatnabagi Tamenglong District Headquarter ki Mini Stadium Campus Complex ta 53 Tamenglong SC ki MLA Jang Hemlung Panmaina ngasi urip ng tamkre ngasi ki tharamadda Kachang Thai F Gangmai MCS CEO Edishi Tamenglong Namthango Kamai MCS Assistant Commissioner to Deputy Commissioner di Maidinbui MCS SDO Tamenglong su sarwyake Aribada
ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯞꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯗ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒꯅꯤ NRC ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ Youth Affairs and Sports Department की E-Office ngasi Minister Govindas Konthojamna launch tawkhre Lunina District Multi-Sectoral Task Force on Climate Change and Human Health ki matangda meeting kam awareness program pangthokre Imles podam pizeba ngasi di matang sa losinjere meeting tabli sangbu khoromjare